busy basifundisa be-planting njalo. Ayikho into enhle eyenzeka lana ukuthi sifundisa naye nebo siyaqala-ke siyakhanyisa-ke bafiki. Magic yaqala. This is a true story, not a movie or entertainment ethize. This is a true story. And then ibona la into enzeka practical siyayenza live la. Niyabona ukuthi siyehlula ibe njani. Hayi ngicabanga nasegarage impela nasesifikile impela bayabona ukuthi asidlali. Singena sigijima yiba ngisho lawo ama-graduations be-official. Singena sigijima kona siqualify and overqualify kahle ngoba sifuna experience. Singathola ama-diploma wethu masinyane ngoba already siyayenza le nto. Nazi-ke le Tik5 naye ngasibhekele si-advertise ngoba imsoco wakhona nje sithathayo ukuthi sidle ngayo. At the same time yabona senze imisebenzi eningi isikhathi esiyi-1. Naye ngicabanga ukuthi la khona nayithinteke ukuthi asi-advertise. Ngoba isibhekele nje isponsorishe nje yabona ngoba sibhizi senze izinto ezinhle. At the same time sengiyakhetha nabo basifuna